Hi guys, mayong hapon. Nadun ako ipakita kanyo guys kining kuan guys. Bulak nga guwapa nga bulak guys. Muna yung bulak guys nga guwapa kayo. Pa yang kuan guys buwak. Muna yung guwapo nga bulak guys. Muna yung tawag guys og kuan guys kining orchid nga ihalas. Ano siya guys? Orchid nga ihalas kita guys. Kapag guys, ihalas nga orchid guys. Makita ning bulak guys, makuha ninyo guys sa kuan kalasangan sa mga dagkong kakahuyan kay ihalas mo nga bulak guys. Muna siya guys. Gwapo na siya mga decoration sa mga balay guys, sa mga tugaran. Muna siya guys nga bulak nga ihalas nga orchid nga ihalas. Salamat guys sa pagtanaw niyo sa akong videos. Ug ayaw mo kalimot guys sa pagsuporta sa akong channel Jigaro TV ug sa pag-like, subscribe ang daghan pong videos nga inyong tanawan. Salamat guys, thank you.